الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ميادو أنك سألوان مبدل كل نبي صلى الله عليه وسلم سنة كاكو برنامج فهرج موضوعكي heyo kankama magu dakkadinu nuwata heyo kankama mihunna bayan koddinu ekamuge sawaba mativerikam bayan koddinu miyaduge mi kuda kuda darus koluga miyoti kiyadinu edduha ku nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha sahabi bekalunge terem bekalak wadagen dannawani timanna daturu kuramundiya sawari marwecce timanna etura daturu kurawena goten nete timannaya daturu kurane sawariyen hoda deshe maneki ena sawarwane janaware nuwata ahen nuwata himare nuwata enumas janawaren hoda deshe enay den nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuru ekadege faana bayan koddebbi ekadege faanu gatuga nete mi wagutu ane efada sawariye deve kashe ekadege faana kan nete den nevima ehen sahabi bekal midannawani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya timan kadege faana engeye mina sawariye dene mihen emihe ku dakkadi faana me timanna efadai sahabi bekale dennevima nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi heyo kamaka magudakkafi mihaya ekan kuri mihaya libe fada sawabu libene ega maneki enkam heyo kamaka magudakka difiya ekan kuram magudakka dinumaki ekan kurang irshad dinu nuwata ekan kurawena fada wasilatan hoda dinu egotum misalaka roda hifuma algon menna puna vidana mihe kyariga nuwata zakat dinuma mihaka magudakka de vidana nuwata namaz kuruma mihaka magudakka de vidana enun kamaka komme hewa amalaka bes mihakan e kuram miuge kiyadi ekam magudakka afikamga wanam ekam e kura mihaka libe sawabu algon menna heba libe ehenka mi wara matiber sunnate algon men darus dawwat dinumuga bes mi hadisun eba inge ilmu eringe meakkama dalile bakotte eni ilmu erinaki din bayan kodde emihun din bayan koddini algon menna mi amalu kurawene hem ilmu erinnan ekan amalu kura mi hal libe fada sawabu eba libigende ehenka mi haftage mi sunnai algon men diruwan masakke kurang eba jehe algon men hew kankama mihunna magudakka den eba jehe sang ayateke minwaru wiyas nuwata hadiseke minwaru wiyas nuwata sunnateke minwaru wiyas nuwata enun hew amalakam magudakka denje mi hadisga sharha gelmare midalwani midalwe fa egoto misalta gennawa fave misaka namaz kuruma zakat dinuma hajj kuruma jihad kuruma mi huriha kankamaka magudakka fi kamga wanama evara ekan kurami hal libun sawabe mi hakal libigen wanakama adihen hadis tahuga miya behe waragina hadis ta mi mawduwa gulun hariyan hadis ta wani as bayame enka mi haftage mi hisaba mi baskolo ni maluma fa wakwelani adihen den anna haftaega mata den anna duwastakegga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hen sunnate tibe prona bayan ko denuma mi ha hisabun mi darus kol mi nimuni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.